kardom don mare tum pini bangke jude kilar alam thele chitan mana jude kilar fan majok kan nepek the lapen majok ta chini ne majok ka chini ne lapen konada ka dolo ne kopi to ke klem ne chini ne jude kilar la ke inut kilar amunit jude kilar ka pati cheng amunit amen lapen arlo so amen bangke beti law jinsen puin lo lapen boyfriend amen bangke boyfriend amen bangke David Anthur Faraday pu lahelo kapati cheng lo adim konalo polota ta adim konalo polota on Lake Harman Road along si alang litum carpen damom lo anke alang la jodi ek killer bangke aprang Hong Kong mat helipen apkang bob lo hola so helipen ke ap dam mun pinilo hola so helipen apkang bob lo anke police taman si direct alang phone je ko lo Card for a parking problem. Foreigner 23. Nege munit pini pachi alo ladak la so la on Lake Harman Road along si kapachi ladak le dead body ing thum namo pu alang li phone chikol hamsi police an phone chikol hamsi police tum si dead body ke jodi killer munit kapachi chengar ni ke la ke December 20, 1968 aning kansi alangli munit kapati cheng lo lapen amunit kapati cheng adim ke on Lake Harman Road along si kapati cheng adim lo lapen lar sigen kapati thua amunit amena bangke alo so amen bangke Darlene Elizabeth Ferin pusipu lapen pinso amena bangke Michael Migo pusipu lapen kapati arni lage July 5, 1969 aning kansi kapat silo adim lake Blue Rock Spring Park Value adim along hinlo kapat cheng lo kapat cheng mane sigen confirm adim lo sigen kapat adim lo so paklong si alang litum girlfriend boyfriend car arlo pen dam si car arlo alang li ta paklong si dolo dolo anke hala tum ta car arlo si bhai ni girlfriend boyfriend kaching ki kachi thano anke hala bangke car arlo dam pen hala so hot bangke hele pen leke ap kali chaku pen otpon dong lo hola so chaku pensi aning long tokang lut dalo anke aning long tok alang li fan ke ma jok ta ne the ma du ta chin ne ma jok ta in ne the ing nang the police tu ma ne bek the sela alang li fan ke lapen police tum ta mang hu selo jodi ek killer wan chola men ke lapen ke alang li kapati dam hot pustame alang li kapati dam hot tame car long ta men se tokang jodi ek killer pusi amen se tokang kang lo asima jok kan ne bek the finger pin amunit kapati ma se repick mane kapat silong fingerprint a jata jibigang kilo ko sonaya ne pekte police man ne pekte darano lapan ke la siola da ke do rat mangki ka feri da donang ka feri kai ke da feri nang yu sidolo ke na ho inuit ke dam pustame bai gari pen ke dam pustame feri ju gasan sidolo dagarat America dead bangke alangli peneng pen aning kan phok kyaplo munit kapati 1968 pen munit kapati peneng 2020 jodi killer kaning ya teng de neke munit kapati ke ington pon pe aro ne munit le pati long de le do ta tak the dono pik neke munit pati long le de dono pik munit jong si pati long pote ne ke dome pik lo dome sen lo ni ok ne pran kaya teng lo jong si pati long le bolo dang te ne ke do tak the lo drugs ke chua son si drugs ke chua ra ki son si drugs long le te do thak the puason sin ta munit pa thilong le te do thak the I will not stop pusi alanglin ningje dalo munit ka phini ke ington te munit thilo tiktige ne ke munit ka pathing ton te pusi ke pu lapen ke ma jok ta ne the ma jok amuni la chini ne amunit ka chini poke judi color pan velo killer pan velo an kila voice calling direct police taman phone and call sin ne ke munit dak pathialo dak dead body anamun ne pathialo anda dam sta me jodi killer amethanga che pu teng pate ne peneng 1969 pen munit kapati peneng 2025 and 37 jono pusi alangli ka che pusi ta police to report bangke da jodi killer murder 5 people alangli jodi killer kapati ke bang phovelang pusi ke pusi ta me alang bangke ne ke ningkan phok kyaplo munit kapati la pen 37 kilo 37 jono ni munit kapati pusi alangli kaning jelo lasi pinia video bangke la anvelo kardom dome thak met kurbang